muring kaulin ring alam dunia sifat terakhir menggiring akhiratiku ingkang sareng andhaping kabdi dhewek tiyang hangiring sareng sami pacang anduring piatur puji lan puji syukur sinimantuk maring Allah ingkang Maha Buli pangking aglar lungguh ring madyaning sidang krama luhung puniki sami amargia punang upekare sorong serah aji krama suci luhung.